Para person brio barius pa akapertay day ubaduk menshua. Henry tang shipa person badai ni kaying kabala ruspa lupa. Bat kumbalai pa person brio pan ubaris pa akapertay day batray yakane ka business kapangan saya tu yapi. Kublay kampanya sabai pi yakane ka channel jangka OKM ideas kapa hikai yapi pangka education motivation bat ka business daga ktein Khasi. Bon kibrio hakari jungi kal dan lupa hakan ke business. Henry balik ki pep shitting por. Kadai ke junduna hakajing start bar research ka plan kamlong ka clear. Ki shimmi ka rejection personally. Kim don ke jinga sha bat ka wairu ka bakongsan. Khlem da don unang yalam. Katar ken ka balong ka daw jong ka jing pep jung ke shitting por. Khlem na penslam ngin pai shikan ke benta ka bakongsan. Daga ktin jungi ngi ong da ka wai bar ka kentin rai daga ktin nang wai. Ki shajong ka real estate. Hawat perlo ke real estate. Ke real estate kedai ke property ke bakan top ya ke kendau lane ke ta ke balong permanent ke baya sobat ka. Kum ke ying building lane ke natural resources. Kum ke ding ke ombat ke marpo kendau. Lada ha ke link jo ke business bat ke top bantit bande aiwai lane manage ke property ban shna pisa. Kidon saujat ke real estate ke banakong residential real estate. Kum kayeng ki building ki apartment lane ki villas ke baar pat day ke commercial real estate kum ki dukan ki office ki mall kum ke wimat bat ke wishal kum ta terter ke balai industrial real estate kum ki factories ki warehouse bat ke pasau bat ke bakadu di ke land real estate kum ke kendau batli lane ke farm land minta pinong babarok kini ki saujai ki dan kampus saman sedang. Hawat kedai Henry kini baru kisahnya ya pi kelam dan biasa kan ka feel namar kini ki don kam ya ka wei na kentin ka badam borom ki chat khot ki agent ban wat brew ban tit bandi ban invest ya ka property kumno pin sedang ki don handu snyo teli ki chat pin sedang ka banakong wat iki try jaka lanet tu yakinong yalam bala deb ya lupa bat babha bat bala ban shania kabaar pole ya ka basic pole kumno kayo kaya di thiet la ne ka real estate kaya haka area jongpi na do dor ka jingdawa bat ki ain badai ban bot balai balai jumur tang ya ka we wa perkhat bada ka babin bon ki jing tre da ki we pat ka real estate jongpi kan kiwa Henry balai jumur shwa tang ka we na tala da pidon property la jong pila ban le da ki we pat ka basau kamram bakong sang jongo agent kedai ban wad iki beri ban tit bandai la ne ban ai wai ka property but earn the commission ka way na ke lai person ka deal ka don kam ru ka ktein ka thele pastat bat ki customer ki la ban shnya yapi ka basan pi ha ban tip na dong shedong ya ka jaka ka ba pd bat snai ke network bat lia long perlok le partnership bat ki investor ki beran pisah bahan riu benan kam da ka social media website nya da ka baong ya kiwe ya ka property ka pa pikwa bandi ka kadu bat ka banyaw haba piladon ki bisa banti ya ka property ya lade aiwai la ne di ya ka kador ka barem war perkhat ba anda pila rung ha ka ne ka feel jong ka real estate ben kiu henry shibun ki simpor ya pi ban sangato kumno ka yai ka yaw war la kata rung ngai pidan ke jing shania pat kidan ke jing aisha ya kani ke real estate kumpa pi aisha ban page ya kani ke video hadu kani ke benta ka syong ru aga business mindset jong pi wat bu da ke jing aisha pin sa job ya kano ke pi temu wat klet ban like ban share ban subscribe wat klet namar nga ong bun sin kani namar ka ai mesim nga ban pemi shibun shushu ya ki video ki ba kit chimot ku boleh shibun stay blessed.